Patrick gava mukulya Kayemba. Former C5 Waiganga ate omwami ali kulingirira okujja mu parliament eya 12 era nga mu kigulu ey'amaserengeta mwali kusinziira. Nkwaniriza sebo. Neyanziza mugandange Grace olw'okunaniriza mu programu eno. Anenda kwetondera abatuwuliriza nti tituukire mu bwire. Of course mbaire ndidi nti waliwo already substantive people abali ku deliberatinga ku nsonga dino naddala dewako bye twogereko. So nenda kukwebaza olw'okubanga watwaniriza okuba ntusobola okwogerako maidenly ku bigemagana ni Seeke ate ebigemagana ni okulondanga bwe kwabaire. Atuwuliriza nenda kugayita iroboozi lyange ku bakagwa abali wano okuyozaayoza abasoga. Abasoga balina ekizibu eky'obwavu. Abasoga balina ekizibu eky'okubula okuba n'abakulembeze abatabakoleire. Ekizibu ekyo twakiwonye. Ekyo nenda abayozaayoza. Honorable Patrick, mpola oli kujja nitegeerawo. Ayina akaluke dani emotions n'ebindi. Yes, so I want to congratulate the section of perception eyo. Yes. Naddala abakulembeze. Okuba abakulembeze ababaire mu kulonda percentage wagiboine. Eyawaire Right Honorable Kadaga n'eyawaire Right Honorable Anita Amongo. Era waboine ni reasoning Jebawaire. So I want to congratulate. Oidi bwemba mukisaawe nga muli kusamba omupiira. Mwino n'akusinga. Olina omukongratulating olwa reasoning gy'ataireyo. Ekuleeteire okusinga. Honorable Kayemba, osomeisa ku kalulu koli bitongole bya nakyewa. Osomeisa ku governance. Okabeire mu practical era okalimu. Ekibuzo kiri ebyabeire ekololo. Kabeire kalulu oba yabeire richo kalombolombo nti wano wetumala okulya buli omu agema glass ya madi yanwako. Mwaye mu kalombolombo mwaye mu kalulu. Mbaire ndidampuliriza bulungi. Puliriza Honorable Nadeba nga ndi wano. Puliriza Honorable Muzale ng'akola analysis nga ndi wano ate ni mmotoka nga ndi kuida. Nenda kuba nti principles that democracy enkulembera ya demokrasia emisingi giri free and fair. Free and fair ekigambo ekyo okimenamena mu kabiri. Wakuba kyeboogera kyebeeta free and fair n'eki nti omuntu yena ku level daali ku doona asobola okwetaba mu kalulu ako ngaaye embeera gyebeeta environment esobozesa omulema, esobozesa omwavu, esobozesa omunaku, esobozesa omukazi, esobozesa omukaire okuba asobola okuparticipatinga mu kyenkani. Eyo ni gyebeeta free and fair. Nga gazira externalities, gazira bintu bindi biri kuleeta okutiltinga oba kankobe okukyusa environment gye tuli cooperatingirako. Kyebeeta free and fair. Akalulu ke twabaire kwekololo tikalengeza naku ku kigambo kyebeeta free and fair. Kabaireko okumala omukolo nti Seeke ekoze eki Seeke ebairewo era tukyusiza obuki obukulembeze. Kyova obona nti buli muntu yena eyabaire tateekeirwa kubita. Kuba gali ababaire determined nga nabalina obita. Nga kwegamba environment elitilted ate n'abandi bakizwire tebagwa. So byabe byakusaininga mwatendeze book nditwidie n'abandi bakizwire nti environment ene elitilted ku side etali yange ngaye n'okugwa bakoze eki bakwira banange zeena mbaire target ngaye tibaidi nga babaire bona ki bona babaire target birozo biri ku Rebecca biri kwa Among. I'm just nze nabaire mu Seeke eyo olw'ensonga nti nabaire mobilizer and coordinator. Omukisa gwange mabulungi n'aba banange bano bantamu obwesige
bandikiriza okuba coordinatinga okay okumobilizing akalulu ka Right Honorable Rebecca Kadaga throughout the country. Ekyomukisa omulungi nti nze mu Bwanze Kayemba nabaire nsobola okujja nga nkozesa platform eyo okuba museeke nabairemu tingo omulonzi ayi nabairemu nga organizer and mobilizer. Kyamukisa mulungi nti omulimu ogwo gwatusobozeisa okumana ebintu bingi, gwatusobozeisa okumana ekyagire muki mu maiso kuliya kwa seeke ni munda mukololo ni kuliya kwekololo nti kawe kasinge na alidi ano nayogera buki bwogere bwe nandibaire eno nalirondeire iganga aya ate ni iganga ge yatukira okulonda nze kali nabaire deployed mu region yindi tyabairewo nga iganga ekola ki nga iganga eronda kwa naye nno okumontalinga okubona Western Uganda bweri kola ki bweri kulonda. Mwami Muzaale ni mwami Taira ni mwami Kisa babairewo nga iganga eronda eyange gyenva. So ono kyali kunkoba ndoza we yaboine wundi bani naza babiri. Yes. Alibaawo Honorable alibaawo ni Honorable Mariam Kadbeara Waiganga district nenda kubebaza nti ni chairman Wells C5 nenda bebaza nti bayisimbye obutengerera nga tibali kufa ku kijja kubaawo tibali kufa ku intimidation